Dɔwɔwɔwo ta 12. Woɖe Petro le gaxɔme nukutɔe. Le ɣe ma ɣi me la, Fia Herodes lé hamevi aɖewo heɖoe be yeawɔ fu wo le xɔse la ta, ale wòwu Yakobo, Yohanes nɔvi la kple yi. Herodes kpɔ be nuwɔna sia do dzidzɔ na Yudatɔwo ƒe dumegãwo ŋutɔ, eya ta ena wolé Petro hã le esime wonɔ Ŋutitotoŋkeke la ɖum. Ke esi eƒe asi su edzi la, edee mɔ. Ena asrafo 16 nɔ eŋu dzɔm. Herodes ɖoe be ne woɖu Ŋutitotoŋkekea vɔ la, yeaɖe asi le Petro ŋu na Yudatɔwo woadrɔ̃ ʋɔnui eye woawui. Ale Petro nɔ gaxɔ me, gake hame la katã nɔ gbe dom ɖa na Mawu vevie ɖe eta. Le zã si do ŋgɔ na gbe si gbe Herodes ɖo be woaɖe Petro adrɔ̃ ʋɔnui la, Petro nɔ alɔ̃ dɔm le asrafo 2 dome. Wode gakɔsɔkɔsɔ asi nɛ sesĩe. Asrafo bubuwo hã ganɔ gaxɔa ƒe agbonu dzɔm. Kasia, Aƒetɔ la ƒe dɔla aɖe va do, eye kekeli klẽ ɖe gaxɔ la me. Dɔla la ƒo Petro ƒe axame, henyɔe tso alɔ̃ me. Egblɔ nɛ be, "Netsɔ, tsi tsitre." Enumake gakɔsɔkɔsɔ la ge le Petro ƒe alɔnu. Tete mawudɔla la gblɔ nɛ be, "Do wò awuwo kple wò afɔkpa." Petro wɔ nenema, eye mawudɔla la yi edzi gblɔ nɛ be, "Bla wò ali dzi sesĩe ne nàdze yonyeme." Petro wɔ abe ale si mawudɔla la gblɔ nɛ la ene, eye wòdze eyome do go le gaxɔ la me. Mebu nu si nɔ dzɔdzɔm la nu vavã o. Ewɔ nɛ abe drɔ̃e kum wònɔ alo ŋutega kpɔm wònɔ ene. Wozɔ to agbo gbãtɔ 2 me bɔbɔe, eye esi wova ɖo agbo gã mamlɛa si wotsɔ gakpo wɔe gbɔ la, agbo la ŋutɔ ʋu le eɖokui si, ale be wodo go hege ɖe dua ƒe ablɔ ŋutɔ dzi. Esi wogazɔ yi ŋgɔgbe vie ko la, mawudɔla la bu le Petro gbɔ. Azɔ ko hafi Petro nya nu si tututu dzɔ, eye wògblɔ na eɖokui be, "Nyateƒe, Mawu dɔ eƒe dɔla ɖa wòva ɖem le Herodes kple Yudatɔwo ƒe tamevɔ si woɖo ɖe ŋunye la me." Petro nɔ tsitre, bu tame sẽe, eye wòɖoe be yeayi Maria si nye Marko Yohanes dada la ƒe aƒe me, afi si hametɔ geɖewo ƒo ƒu ɖo henɔ gbe dom ɖa le. Esi Petro va ɖo aƒea ƒe agbonu la, eƒo ʋɔa, eye dɔla nyɔnuvi aɖe si ŋkɔe nye Roda la va be yeaʋui. Ke gbã la, ebia ame si nɔ ʋɔa ƒom la ƒe ŋkɔ ta se. Esi Roda se Petro ƒe gbe le agboa godo la, dzidzɔe ale gbegbe be wòƒu du yi ɖe aƒea me ɖagblɔe na ƒuƒoƒe la be Petro va le agboa nu le eƒom. Ameawo mexɔ nyɔnuvi la ƒe nya sia dzi se o, eye ame aɖewo gblɔ nɛ gɔ̃ hã be ewɔ abe ɖe wòsusu da ene. Ke eganɔ gbe tem ɖe edzi na ameawo be Petro ƒe gbee yese. Ale wogblɔ be ɖewohĩ eƒe mawudɔlae. Ke Petro ganɔ ʋɔa ƒoƒo dzi ŋusẽtɔe. Mlɔeba la, woyi ɖaʋu agboa, eye esi wokpɔ Petro la, gbɔgblɔ bu ɖe wo ŋutɔ. Petro tsɔ asi wɔ dzesi na wo be woazi ɖoɖoe kpoo. Ale wògblɔ ale si Aƒetɔ la ɖee le gaxɔa me la na wo. Egblɔ na wo be, "Migblɔ nu si va dzɔ la na Yakobo kple ame nɔviawo." Emegbe eya ŋutɔ dzo yi teƒe bubu. Le fɔŋli la, zi gã aɖe tɔ ɖe asrafoawo dome, ku ɖe nu si va dzɔ ɖe Petro dzi ŋu. Esi Herodes dɔ ame ɖo ɖa be woakplɔ Petro vɛ, eye womekpɔe o la,
ena wolé asrafo 10 katã drɔ ʋɔnu wo, eye wotso kufia na wo, hewu wo enumake. Le esia megbe la, Herodes dzo le Yudea yi ɖanɔ Kaesarea vie. Herodes ƒe ku. Le esime Herodes nɔ Kaesarea la, ame dɔdɔ aɖewo tso Tiro kple Sidon va egbɔ. Herodes melɔ̃a Tirotɔwo kple Sidontɔwo ƒe nya kura o. Le esia ta la, ame dɔdɔawo va dze xɔlɔ̃ Blasto, si nye agbalẽŋlɔla gã le fia la ƒe aƒe me gbɔ, eye wobia tso esi be wòaɖe kuku na Herodes ɖe yewo nu, ale be ŋutifafa nava yewo kple fia la dome. Esia hiã vevie, elabena Tirotɔwo kple Sidontɔwo kpɔa woƒe nunyiame tso dukɔ siwo dzi ɖum Herodes le la gbɔ. Woɖo ŋkeke na ame dɔdɔawo be woava kpɔ Herodes. Esi ŋkeke la ɖo la, wova ƒo ƒu, eye Herodes do eƒe fiawu nɔ eƒe fiazikpui dzi, heƒo nu na amehawo. Esi wòƒo nu vɔ la, amehawo do ɣli kple dzidzɔ, heda ŋkɔ ɖe edzi be eƒo nu abe Mawu aɖe ene, eye menye abe amegbetɔ ene o. Esia na be dzi dzɔ Herodes ŋutɔ, eye wòkɔ eɖokui ɖe dzi hlodzoo. Enumake, mawudɔla aɖe ƒo Herodes ƒu anyi, elabena metsɔ kafukafu na Mawu o. Ŋɔviwo ɖui eye wòku. Le ɣeyiɣi siawo me la, Mawu ƒe nya la nɔ ta kekem alɔtsɔtsɔe, eye ame geɖewo trɔ zu xɔsetɔwo. Barnabas kple Saulo tiatia kple wo dɔdɔ. Barnabas kple Saulo gaɖi tsa va Yerusalem, eye esi wowu dɔ si wɔ ge woyi nu teti ko la, wogatrɔ dzo yi Antioxia, eye wokplɔ Marko si wogayɔna be Yohanes hã yi.